declaration. And afterwards, the president of the IPCO Curaçao, the coordinator, will take charge of the questions. And if there's any questions from the panel, the members of the press present and from St. Martin, please let me know so I can help you guys direct the questions to the persons that concern. Thank you very much. Dames en heren, ik geef u dan mevrouw Giselle Betwilliam. Meneer Lamborghini, mi chiama na primo lugar bom benito de medionan di comunicação que está presente, para mim é um honor de presidir e promover conferência de prensa como voorzitter de comissão de assunto na exterior aqui do Parlamento de Curaçao. Alle leden van de pers die hier vanmorgen zijn, hartelijk welkom. Mi agradecida aan todo otro staff de personal más van Grefico está haciendo eso aquí posible con streaming para Aruba y para St. Martin. Aruba está escuchándonos. Un bom menina Busan también. Welcome the people from St. Martin to be present today at our press conference. Mi quera comissaris isa promekos dankjewel voor de delegatie van Nederland, van de Eerste en de Tweede Kamer. Het was een geweldige week voor mij. Het was voor jullie ook een geweldige week, zoals ik kon begrijpen gisteren en gedurende de afgelopen dagen. We hebben samen heel veel besproken en er is nog zoveel werk te doen, maar ik ben ervan overtuigd dat de komende maanden en jaren daar we naartoe kunnen werken. Mijn collega Nandi Aruba, Bombini, para mí estaba un placer de tiempo san nos hermana isla Aruba, manera siempre cerca de nos, pero de mi concepto demasiado leo. Esse ma expressar também durante esse semana aqui, esse dia na aqui dentro semana aqui, estava um semana caminda nos porra papia fora de luna tripartite, que nós a preparar para IPCO e nós a três o ponto não que nós temos em comum conjuntamente como isso na Rumã em parte do mundo aqui nós me se trari para bem-estar de nosso pueblo. The people from St. Martin, thank you for attending our conference in IPCO and the tripartite. We really learned a lot of each other. We understood once more that we have the same concern for our people, and we have to decide how we're gonna go through this next months, next years in the Koninkrijk. Because as I said in my speech, as kingdom, we have to define where we want to go together. So I hope that we started after this week think about that idea. We go back home and maybe in IPCO in Holland we can give it more substance. Exactly. Thank you very much to be here. It was a pleasure to meet you guys for the first time in my duty. Ne momento aqui me quero dar uma palavra na senhor Davalar, para mim que se me queira expressar me mesmo como mas não ervar inter e simang aqui para mim estava seguro challenge hobby grande para sombra me tá promovia do parlamento e promovia me para presidir reunião assim importante que tem assim tanto significado para reino para mim estava realmente honor para ele, me a cooperação de todo delegado não, me te senti somente orgulhoso dia mais de por formar parte do time de último dia não aqui e me te espera que me aporte como voorzitter da comissão aqui da ONU que nos loba e mira back den seguinte IPCO não de reino. Agora que me que passa a palavra na nossa. Goedemorgen, morning. Maneira a prensa para tomar nota de que tanto na tour e país também reino holandês na St. Martin e na Curaçao na 2016 de mesma temporada estava tendo uma eleição para escolher parlamento novo. Isso significa que o parlamento novo de Curaçao assenta dia 2 de novembro de 2016 e
dia esse man e mês nós estamos a promover videoconferência com o país da Reino para riba preparação de IPCO. Esse é para que nós precisamos informar partner do Reino é diferente parlamento nós precisamos informar que nós estamos a querer cancelar, posponer e IPCO começa bem no Kosovo, mirando que nós não está disponível de uma comissão de Koninkrijks aangelegenheden. Esse põe que den videoconferência toch Holanda a expressar netamente desejo para toch nos lagebaidor anto para IPCO aqui vir IPCO informeel anto que IPCO aqui nos lo assim nos lo noti afsprakenlijst maneira tá normal pero IPCO aqui lo sirve mais para momento de kennismaking. Pero kennismaking no abai simplesmente how you ik ben no kennismaking significa que toch nos a preparar tema nang que estava pendiente e nos iba discussão debate riba e tema nang preparando para IPCO como se toma lugar de mei juni na Holanda e tema nang e lobbying caminho silo também tem afsprakenlijst. Nós assim uso de bom tempo durante geração de webs para passa de diferente tema de parte de Kosovo nós preparar diferente apresentação de desenvolvimento na HAF e também visita na HAF apresentação de projeto de energia alternativa. Nós visitar o Hospital Novo e a dar uma apresentação também riba desenvolvimento do Hospital Novo. Nós preparar também uma apresentação riba o terreno de Oostpunt e também nós por abai visitar, pero jammer genoeg ayer a ser não permitir nós visitar Oostpunt em sua totalidade. Nós também de visita também de seca vertegenwoordiger de Holanda caminha em também informeel nos por a papia e diferentes delegações tanto Sint Maarten, Aruba e Holanda por a papia também com outra autoridade para encontrar com ministros e ayer à noite na NAM tem uma apresentação riba 100 anos de refineria de Kosovo caminha a dar uma explicação e também uma exposição caminha para tomar nota. Nós estamos sumamente contentos para nós a proponer para cancelar a reunião, pero mirando toch a maneira que nós debatir caminho de Sint Maarten seguro tem parlamento novo e caminho de Kosovo também tem parlamento novo. Nós mira para adiante na Maart, Holanda também tem uma eleição para a Tweede Kamer, leden aan die Tweede Kamers. Que nós mira também com Aruba na luna de setembro, die ben zo'n ano aqui 2017 também lo também tem sua eleição de parlamento. Então nós queremos hope importante toch que nós aceitar a proposição de Holanda para a IPCO aqui baidor. Que é aqui nós temos suficiente informação na foral prensa para que o desenvolvimento nós não hagamos nenhuma palabração que não tem afsprakenlijst. Nossa palavra é informel com outro que o tema não que está normalmente riba agenda essa inana nós lo iba discussão na mei juni de 2017 na Holanda de seguinte IPCO que tem que tomar lugar. Me quero agradecer a delegação de Aruba, delegação de Sint Maarten, thank you, delegação de Holanda, dank voor de aanwezigheid. E a delegação de Kosovo também, que também na hope de nanta promebia que participar na reunião de IPCO, e tem que bisa que
toch a participação estava arriba 90% de membro nan kutabata tem. Que sabe niet te pas palavra bij voorzitter die. Ja, de Nederlandse delegatie kijkt wederom terug op een geslaagd IPCO. En dat is natuurlijk niet heel verwonderlijk, omdat we deze keer geen afsprakenlijst hadden. Dus soms moeilijke gesprekken van vorige IPCO's over welke precieze afspraken maken we, hadden we dit keer niet. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds mogelijk is geweest, of juist mogelijk is geweest, om goede gesprekken te voeren. Bijvoorbeeld rond wat is nou het gewenste, het gedroomde koninkrijk in 2040. Daar konden we, omdat we het niet eens hoefden te worden, want dat zou nooit lukken. Binnen onze eigen delegatie zijn nog grote verschillen. Maar konden we juist vrijblijvend in die zin dat we konden zeggen, zo sta ik erin, met elkaar praten. En dat gaf veel inzicht. Iets anders waar ik nog even expliciet stil wil blijven staan is de presentatie van, ik moet even kijken, Blue Rise. Over de mogelijke energiecentrale die hier bij Hato in Curaçao komt. Ik was daar erg van onder de indruk. Als dat project gerealiseerd wordt, dan zou dat een hele grote stap zijn vooruit voor Curaçao en eigenlijk voor de hele regio, waarmee je landbouw mogelijk maakt, de kosten van koeling terugbrengt. Het zou echt heel innovatief zijn. En niet alleen goed voor de energievoorziening, zou ik begrepen, maar eigenlijk een hele stap uiteindelijk richting armoedebestrijding kunnen doen en economische groei. Ik was van die presentatie onder de indruk. Verder wil ik nog even stilstaan bij de werkbezoeken. Want ook daar heeft Curaçao zich zelf bewust getoond door de delegaties mee te nemen naar onderwerpen die juist wat actueel zijn en waar debat over is. En soms zelfs rechtszaken, zoals Oostpunt, zoals het ziekenhuis. En dat is goed. Daar zijn we veel wijzer van geworden. En ik dank de delegatie van Curaçao daarvoor. Sowieso was het goed georganiseerd, goed voorgezeten. Kortom, vooral tevredenheid waarop de Nederlandse delegatie terugkijkt. Inderdaad, u zei het al, in mei, juni zal het volgende IPCO in Nederland zijn. Dan moeten we natuurlijk gewoon weer met afsprakenlijst concrete afspraken proberen te maken. Dat gaat ook zeker lukken. Maar nu heeft het IPCO voldaan aan de verwachtingen en de wensen. Namelijk elkaar beter leren kennen, inhoudelijk op een andere manier met elkaar spreken en er toch wat verder in komen. Ik ben blij dat het door is gegaan. We gaan altijd met een beetje weemoed in het hart weer richting Nederland. En komen graag terug op dit prachtige eiland. Dank u toe, membro de prensa de País Nandireino. Bom dia. Senhor Presidente, permite-me toch rato começar na holandês brevemente. So me que me saque para tur gente de Reino tende. Curaçao a recebidos maneira não se vista típico Curaçao. Curaçao's delegatie heeft ons op typisch Curaçaose wijze ontvangen. Het was één woord: voortreffelijk. Het enige wat ik nog moet doen is wat Genti Cacho op de grote markt kopen. De organisatie van Tripartite en het IPCO waren voortreffelijk. Warm, to the point en zeer punctueel. En dat zeg ik heel uitdrukkelijk, want soms wordt er gedacht dat aan deze kant van het koninkrijk wij geen horloges dragen. Perfect. Ik wil met name Curaçao's delegatie, de organisatie bedanken. Maar in het bijzonder, en dat zeg ik heel openlijk voor u allemaal, mevrouw McWilliams, voorzitter van de Curaçao's commissie. Zij heeft met een warm hart en met een enorm flexibiliteit, maar toch duidelijke leiding gegeven. Heel erg bedankt. Een deel van het succes van deze vergadering is aan uw leiding te danken en daarvoor onze dank. Ik zal nu even weer overgaan in het papiamento. Die tripartite, Jaluna, nós está em boa reunião e nós a decidir, e não assim nós podemos tomar uma decisão. Nós a decidir que nós também trabalhamos mais junto, Curaçao, Sint Maarten e Aruba. O hoop je de lobby's? Não, nós temos que coicar. Sim,
at papi DJ acaba mais viaja do passado e não a concretizar suficiente. Nós decidimos que nós está gara e toro a trobe. Passou para nós está wak e necessidade e a possibilidade para três islas aqui e junto com nossa irmã isla na Bonaire Saba esta taxa den o desenvolvimento que nós está wak que está possível e nós decidimos algumas coisas de hopi mais me tá querer se mais que lo sale de imprensa pero me que mencionar alguma área nós está convencido que tem mais possibilidade para cooperação a hopi terreno não que já está suceder pero por vir mais concreto tá a área de salubridade nós vai o hospital novo de Corsol marcha bonita Aruba está bezig com o hospital novo e cambio na grande de salubridade nós sabe que o São Martin também está fazendo o mesmo coisa que é lógico que tem oportunidade para cooperação arriba uma área assim importante para a salubridade e nós está querendo que nós não por lá a oportunidade vai perder de duas áreas que o hopiendo que está entre Isla não lo reconhecer está a necessidade de fazer mais para conexão não aéreo está mais efetivo tem mais oportunidade e está melhor organizado agora que Isla está dependente de uma companhia e não está responsável não posso nós está querer que a companhia está melhor ou mais competência está melhor para nós o que é consumidor é viajador mesmo por conta de que tem aviação tem conexão possível que vai na hora e num preço que está competitivo e agora que consumidor de nós isla não está sentindo isso aí para nós adoptar também alguma resolução de tripartite estava para eliminar pida gerência de nossa estrutura estatal de reino o que nós chamamos de democratic deficit esta é falta de possibilidade para parlamentário de Aruba, Corsol e São Martin por entregar conceito de lei para tratar do parlamento holandês, Rijkswet. Isso aí não está possível agora que segundo o estatuto nós adotar uma resolução e é algo que significa nossa delegação holandesa e para não saber que é algo que nós também traz colega Andim Becker que notei de Aruba está trabalhando arriba e tem no sustento e tem sustento de três parlamentos na Aruba, Corsol e São Martin. De dois pontos que nós a resolução que nós adotar que está mesmo hora na tema de IPCO está arriba arreglo de conflito, geschillenregeling que nós tá e por lo pronto tá queda arriba agenda. Nós a constatar que no geschillenregeling não também é claro para a eleição na mar na Holanda que nós está lamentar nossa papia diz abertamente com nosso colega de Holanda o processo está canando o piaia personalmente a mim tem 6 anos e meio está trabalhando a arreglo de conflito nós não tem ainda mas nós estamos cerca a passar acaba nos avisa como nós queremos dentro 4 parlamentos tu rende está convencido quase tu rende está convencido o reino mester de arreglo de conflito para evitar que hora tem diferença de opinião e não vir pleito pero que tem órgano, uma instância, uma forma, uma procedura para nós solucionar as diferenças de opinião sim que não tem que vir conflito tu rende dentro 4 parlamentos está de acordo com isso nós sabemos como nós queremos o que falta está uma fecha para nós aprovar e isso aí nós não logra para mim com a eleição na Holanda pero nós está convencido e com o sustento de nós membros colega de Holanda e aqui ainda com parlamento novo depois da eleição na Holanda com governo novo agora que tem 2 conceitos arriba mesa, de Holanda e de Aruba, Corsol e São Martin para chegar a conceito de reino para geschillenregeling e nós temos
confiança que nós trabalhamos. Me não pode imaginar que algo assim é importante. Que está ponido em estatuto foi de ano 1954. Que os últimos 6 anos e meio nós trabalhamos que nós está assim cerca que nós não lo podemos realizar. Para nós está sumamente importante e nós está convencidos que bom trabalho, confiança que nós temos de outro e a forma que nós trabalhamos com o outro, nós lo realizar esse mais lado e aqui. Senhor, recorre a referir a uma discussão que nós temos arriba é forma ideal de reino. Me que toque aqui diz rato mais, com paciência, senhora Presidente, para sobre de ambiente abrir aí parlamentário de 4 países na intercambiar de opinião arriba Kiko e reino lo portar se nós mesmos trazer idealmente. E dentro da discussão é boa reparar candidato de ideia, pensamento, plano, desejo para eliminar coisas que nós turta sinto que não é bom e para criar coisas que lo hace o reino uma bonita. A conclusão que vou passar, aunque nós não acaba. A conclusão que vou passar está que apesar de diferença de opinião que tem, nós temos mais em comum. Nós estamos de acordo arriba mais coisas com os países na meseta organizar que a qualidade de vida de nós gente na meseta, que a diferença na que está ressaltar e está criar impressão que também nós mesmo vai ver outro. A minha série foi de discussão e com otimismo para o futuro do reino e me está seguro. Me atende outro membro de tur 4 parlamento expressar exatamente isso. Reino aqui, portar com câmbio não, portar com elemento não que tem muito tempo que está câmbio e elemento não novo. E reino aqui tem bom futuro de mundo caminho botar uma coisa na cai e outro em vez de bem junto. E nós estamos convencidos que está net dor de uniforça de bem junto, país não, pueblo não de turnos, país não de reino, por ter, em verdade, melhor futuro. Me que terminar com agradecer também meu colega de São Martin. Nós estamos pensando, São Martin está leu. São Martin também é parte do reino caloroso aqui e a contribuição de membros de São Martin está bonita, original, maneira sempre. Me quero finalizar com desejar parlamento no governo de São Martin e Corsou. Hope força, parlamento e governo novo. E Aruba tem eleição disso aqui, não está convencido do resultado. E nossos colegas de Holanda, sucesso, hope sucesso com a eleição. Nós não estamos de assunto de Holanda, mas nós desejamos que a turbine Baxi, que tenha êxito da eleição e danke dia mais para a oportunidade de topa e trabalhar assim com o outro. Danke, senhor. No por papiamento para sobre a gente de San Martin a escuchar-me, pero ik heb daarna toch de keuze voor Engels en Nederlands. Ik wil beginnen om te zeggen, mevrouw de voorzitter, thank you very much for your way that you took care of us and the organization of the IPCO and also the tripartite meetings. I know when you have to do such a job for the first time, it is a challenge. I think you did a very good job, and the people should know that this happened. We were well taken care of. The security, the food, the organization, and the meetings went very well. Most naturally, IPCO is the meetings of 4 parliaments in the kingdom, and I term it as different people with a common history. And because of this history, we will be together, I think, longer than 2040. We discussed different items. We have the agenda, and we could not, and we tried very hard not to make
a decision list, but we all know the discussions and the directions that they went into. We will have to take them back personally to our governments, and in this way we can build on the topics that we discussed. There are some very interesting things that happened for us, especially in St. Martin, the visit to the new hospital, because we too are busy with a hospital, and I think Aruba also. We were able to see the progress that is being made in Curacao. Strange thing is that whenever we have big projects taking place, there are always challenges, but together we can get over them. This week have shown us that we can and must continue to work together on the topics that exist. We were able to book some results, which we can definitely say was because of IPCO, and we spoke about the students and the paying back of their scholarships. There are still challenges in this area. We know with the pension gap that exists. Those are things that are possible because of the IPCO. We are still busy with the geschillenregeling. We are busy with having the possibility to bring in suggestions in the chambers, and I think as we go forward we can work these out. I would like to say again thank you to the organization. The way the meetings went and was very good. We have chosen not to put them off, and we said maybe it would help the members of the parliaments of the kingdom to come closer together. And one of the things that happened with us yesterday surely did that. That was the trip to Oostpunt. It became a survival trip, and you know, on a survival trip, you have no other choice but then to stick to it, get together, and to work it out. The challenge for the kingdom in 2040, or the future of the kingdom, I think is something we all must think about. Each island looks at the kingdom in a different way, but we must be able to realize as we evolve, the relationship will change from time to time. Very interesting for me this week was the coming to understand that especially education in Holland is going more and more in the direction of English. And I say this because in St. Martin, we have been experiencing also the request of where we are going to go with our education. And it is good to note that Holland 2 is changing a lot of the courses, the schools in English. And that's a good note for us to know. The paying back of the scholarships, that there will be a help desk and bank account in St. Martin, which makes it easier for the paying back of the scholarships, is also a good point to mention. And I would like to say to Holland, my colleagues from the Netherlands, good luck in your election. To my colleagues in Curacao, I know you have a challenge, a big challenge, and I have experienced some of it yesterday, but I think it comes with politics. The people come first. If you put the people first and you make your decision after, a lot of your challenges will be met. To my brothers from Aruba and sisters, most naturally. It was a pleasant week, and I hope everybody have a safe trip back home, and we will meet again by mail, by phone, and in the next meeting. I thank you, Madam Chair Lady. Geproduceerd over de jaren. Ik wil graag dat iedereen dat antwoordt. En ja, laten we daarmee beginnen.
Sorry. Ik zou graag iedereen antwoord op jouw vraag kans willen geven, maar we hebben een beetje tijdnood, want de heer Rekoert moet zo meteen vertrekken. Dus kan je specifiek iemand aanwijzen dat we het antwoord kunnen geven? Dan wil ik van Nederland, Aruba en Sint Maarten weten. Want Curaçao weet ik zeker waar ze voor staan. Wat is het standpunt in Nederland hierop? Vindt men dat u een snoepreisje heeft of dit werkelijk een toegevoegde waarde heeft in Nederland? Ik denk dat in Nederland de gedachten over het Koninkrijk en dus over de verbinding die we hebben met Aruba, met Curaçao en Sint Maarten, en sommigen zullen het ook uitbreiden nog naar Caribisch Nederland, dat in Nederland dat niet bij iedereen even sterk leeft. Daar zijn natuurlijk heel verschillende ideeën over. Hoe meer mensen het leren kennen hier, hoe meer ze wel overtuigd zijn ook van die meerwaarde en van die verbindingen. Dus voor mij is de vraag primair van hoe kijken wij naar het Koninkrijk als geheel. En daarover leven verschillende gedachten. Er is ook heel veel gebrek aan kennis en gebrek aan betrokkenheid. Daar ligt ook een uitdaging. Zodra mensen het belang van het Koninkrijk zien, zien ze ook het belang van het IPCO. Ik denk dat het in die volgorde is. Het IPCO heeft geen belang op zichzelf. Het IPCO heeft alleen maar belang als we met elkaar een koninkrijk zijn. En als we dat zijn en we hebben samen dingen te doen, dan is het ook van belang dat je elkaar af en toe ziet. Maar ik denk dat als mensen het belang van het koninkrijk als zodanig niet zien, ja, dan snappen ze ook niet waarom een IPCO nodig is. Ja, maar er is dus geen discussie binnen de Nederlandse politiek of je wel of niet naar het IPCO moet gaan of wat de status ook is. Er is één partij die niet meedoet, dat is de PVV, want die zegt dat het hele koninkrijk kan maar gestolen worden. In principe na Curaçao tampoco. Mi que mendi porta nos tawak mei juni quem cita by quem no. Então ore bossa resposta. Mita quero dar toch informação vooral para a prensa de Curaçao. Para informação quadrenta prensa not te klopt. Ik commissie Koninkrijk aangelegenheid, Koninkrijk relatie. Het bestaat voor die membro de cada fractie. En tot dat aanwezig, zien dan zwakke fractie, dan komt dat ik af. Laat me bijzonder pata maswaas. Is dan komt dat afwezig, dat MFK, Curaçao de nos tour, e senhora Moses de Movimento Progressivo. Sobra tour dat aanwezig. En de ore eet meer dan 70% die commissie dat aanwezig. Meneer Bram, onafhankelijk lid, dat presente. Senhora Leeflang, tabata presente. Senhor Saintje, tabata presente, Papeyas. Senhora Alcalawale, tabata presente, pa Partido Par. Pa Partido Man, Senhora McQuillam, tabata presente. E pa Partido PNP de Commissie, Ami, tabata presente. Que me indi e declaração a Biden prensa, kulo abis ta protestar, ta PC não participa, não. A maioria de commissie tabata aanwezig. Logisch tabata afwezig, tabata MFK, Curaçao de nos tour e Movimento Progressivo. Dank u mevrouw de voorzitter. Ik ben iemand die vaker heeft deelgenomen aan IPCO's. Ik wil één voorbeeld geven. Wij, de voormalige Nederlandse Antillen, hebben een heleboel studenten naar Nederland gestuurd om te studeren met een studiebeurs. En dan moeten wij terugbetalen. Dan moeten we geld sturen of helemaal naar Nederland toe, of via een incassobureau, of via een bank ergens anders. Een van de dingen die concreet via IPCO naar voren is opgelost, is dat we nu een helpdesk hebben en een bankrekening op de landen. Dus hier op Curaçao denk ik ook, op Sint Maarten. En dan kunnen wij gewoon heel netjes en de terugbetaling van de studiebeurs regelen. We hebben nog andere problemen, zoals de gat van de OV. Dat zijn dingen die gewoon met ons allemaal door discussies in de IPCO zijn opgelost. Op Sint Maarten hebben wij een regeling. Als IPCO op Sint Maarten wordt gehouden,
dan mogen alle leden van het parlement gewoon in de zaal zitten en gewoon volgen. Want vandaag ben je niet de voorzitter van de fractie, maar je weet niet in de toekomst of jij de voorzitter van de fractie zal zijn. En behalve de mensen die je hier ziet, hebben wij allemaal commissies die ook werk doen gedurende het jaar om dit allemaal mogelijk te maken. Dus zomaar zeggen het heeft geen nut. Voor Sint Maarten in ieder geval hebben wij in ieder geval nut erin. Dank u. Ik dank u voor de vraag. Ik kan heel kort zijn. Ik kan mij niet voorstellen dat je kunt samenleven, samenwerken zonder met elkaar te praten, zonder met elkaar te communiceren. Dat geldt voor gezinnen, voor mensen, dat geldt ook voor regeringen. U zou als pers ons heel kwalijk nemen als wij onze landen in het Koninkrijk regeren, terwijl er problemen zijn die we samen kunnen en moeten oppakken, maar dat we daar niet over met elkaar in gesprek gaan. Dat betekent dan dat we op alle vormen, met gebruik van alle middelen, met elkaar communiceren. En dat doen we. Ik communiceer soms heel vaak met mijn collega's van Nederland, Curaçao, Sint Maarten. En niet alleen omdat het goed is om de vriendschap goed te houden, maar omdat er door met elkaar te communiceren op allerlei zaken, dat gewoon noodzakelijk is. Ter afsluiting. De geschillenregeling staat al vanaf 1954 in het statuut. Is door een aantal geleerden, waaronder onze collega Mito Cruz, echt geactualiseerd. In 2010 is het via motie echt actueel geworden. En het is het IPCO, onze vergaderingen, die het zover heeft gebracht dat er nu binnen het Koninkrijk eensgezindheid op academisch gebied en in de politiek en voor een groot deel in de samenleving. Bewustzijn is er nu dat het noodzakelijk is, dat het mogelijk is en dat op heel korte termijn ook moet gebeuren. Dat is maar één voorbeeld van de successen van dit overleg. Dus met veel of weinig participatie, ik zou dit Koninkrijk niet zonder een vorm van IPCO willen zien. Ik kan me niet voorstellen. Dank u wel, heer Hervé. Questa aqui mi quero concluir a conferência de prensa aqui. Me agradecer a todos os membros de prensa que estavam presentes. Dia mais, I would thank my colleagues from St. Maarten, Aruba, from Holland, to this wonderful week. Informal, but I mean, it make us grow to each other, for us to be a better kingdom and to get things done in IPCO in Holland in June this year. Thank you very much. Dank je na busang asistencia. Tengo otro día. Ahora, nos sí un momento también.